Karlitang de boram rong hangaphan apran karmudet atumaphan soda kakang sai pivek nang jibusi KSE atumpen ke hangpon. KSE Satgaon Head Branch atumpen HS lapen HSLC ki unduna tumaphan karjupon. Karlitang Rosmita Hoja yaphan apran karmudet aputhak soda kakang sai pinang jibusi radatum ke hangpon. Arni Sibet Langper Langhin constituency along BJP mass joining amai padupon. Aprangsi Birta kila rado anaphan gardong bajirlo gardong non adaba Birta longpen samyu jang terangpi non arjuik tha Birtang tonpen. Kedamtang wu signify Troxiarni GM Cook Birnihat 14 mile Jorabat Sonapur district factory along sai kachongradun akarbia tumaphan thangalama bipinpen kitheng kichok alam ki klanglu. La solong inut Karlitang de boram rong hangaphan ki apran tami armudet la solam pian karbiang longangkang pi along tami hur chudutsi apran karmut vekabang phu atomaphan sodak pen kangsai ki pijap han hang semen factory long chongda de lo jolo kor ke theng ke chok si alang litum phan ni litum ma seo da wa de pun da ji de lo me thang ba ha da chidam long la sila bangso an La solam pen KSA Central Committee la pen aruari matum Chelangsi Dipu Basten Bongkrok Kumlin along Karlitang de boram rong hangaphan milur kai pen chikimopon pedosi jasemet inglong aso akhai atomaphan la puson kachene kaholo la pen kelangrop abang phu atomaphan prapjin pen soda kangsai biserak nangji pusi ke hangpon padu Bangsolong KSA CEC akong chunbang desoi deron pen Japon aruarim along klembang phu atu chetong no si pachun todam de pini litong dong sekot pen Karbi Longri Abirta tiri pi pen chapatir pi pon si pini dak di food district la pen bans pen tom tame pini dang chetong no ta pen prangsi pini dak kerangke pen dang chetong no man an stame livin pen kachero pajir lo tasin litong pipo si pini dong sekot pen la bangso candle light a program deng nang kokma la kaisi ning duk me kedam tang tarik Troxi June 2025 Barnihat 14 mile la Sonapur lo Meghalaya Assam border along hala GM Cook industry budo hala dagalong ka chongdat don ili to makarbi ari so dum bangkri ke thom atom ban adai we pinban hala da company long mate industry long in charge bang ke theng ke chok la bang so puthak sin li tum pini badak tong sikot pen la so candle light tame padopon lo ada ke theng ke chok ke do jok si bangkri ke thom bang pen inu da phan bang ke serious condition lo alang li pana bangke kisu ke langi poman pen haladak general manager bang pon ihulo setame alang li pan kisu ke lang pamimit da jok alang li pan podhot ban tutilo room long sibi polo amad alang li bangke la pusya prandam juilo ile to makorte de boram rong hang bangke da ke sining duk me haladak long incident ke non pini polam li tuning het setame no mala long cement factory long chongda don li tum karbi tumlo hada GGKSV akese to mesin li tum chi contact lo poso tame rap don long lo kasi no se tame la song se che plan kasi la bang so pudha ka bang ke dak asam long ili tum karbi khai tum ta mithang khai barim pini ka chongda don chot pen ili tum mithang adi mateng lo ta puson se ili tum reng hu ki so bang ke la bang so pudha ke ili tum karbi lu sa charle song pen bang ke pin rem pon lo la pen la bang so pudha prapjin pen ili tum han la so kang sai pi thek nang ji ili tum makorte Karlitang robiram rongha de boram rongha alang lipan labangso adai we pinman na pathi puthak bangala prapjin pen soda ka kang sai pinai pasin lil to mahit dan hang padupon lo lapen isi do lang lil to mahin pen isi ning du kalam la po lo Rosmita Hojai latai li to mo ingjir lo alang li di mahaso so lo alang li ke pudam plong te kedam tang force tame APSC long ka do betam along tame alang li appear do lo non se tame alang li Delhi an kidam pen alang li haladak railway recruitment bhan la so exam ki pidam si kidam polo setame alang li tum bhan poson pane alang li bangke pinyani kidam tang por bangke imbo chok po seklang lo tapi ni bangke tumi pinyana arizal bangke alang li bhan ki jitang ar promotion ke long pon si dulo la si tribal la khai tum bhan inglong so khai tum bhan ta puson na ke lang rem bangke la ke ni tum hin pen pin rem pon lo la sa alang li bhan ili to mangjir bhan setame alang li pan ka chenek ka holo la pen ka pathi atom ban la so
atum phana bangke sobda ka kang sai padu nei pusil li tomahin pen puthot hang pon thulo West Karbi Longri constituency ke parlo Hanlo Krok mini stadium along KSA Sadgaon head branch pen cepatur pipongsi HSLC lapen HS ki unduna tumaphan karchu lapen career guidance and counseling pamanpon Bangso jai megalong ada porphai kri si pen pangching pongsi aluhia tumpen klimsomar ki Charlie ahin ke messenger phan mesen alam thantekang Assistant Professor Roplin Krupipen ki Charlie ahin kupia posi tangka ki pinang kokma alam theta mi thanpon Dipjoting TOC by Thalangso Police Station pentame non ki Charlie pen akhelo damlote drugs pen chepahelo nangji lapen drugs or tanglote ki Charlie akai hino dakpupu alam the than pachinipon Bangsolong Japlin Tisu Sadgaon head branch amay pu kachaphem pupon amayalong aluhiaman pen kachetong dun Probin Timong KSA CEC IT Cell Secretary Prasanta Inti President KSA Hamren Regional Committee Anthony Tisu Secretary KSA Hamren Regional Committee Roplin Kropi Assistant Professor Dipjoti Inti OC by Thalangso Police Station Mongol Singh Teron Social Workers Raju Tisu KSA Assistant Secretary Hamren Regional Committee Barithe Teron KSA Vice President Dongkamokam Head Branch Lu Thanbangatum Lapen Lu Kacharli Aklim Somaratum Chetong Nusi Jaimek Mesen Pen Pachunpon Board Hall Pen Great Son Timong Karbi Longri Abirta Program from career guidance program gini sila bangso career guidance belum resource person ke handphone alam itu handphone lagi ala raksasa kolej belum assistant professor kopi ini alam handphone kalau ada mesin ni pen luar jadi pen ala kalau so posisi kaya dari itu pun lah pen anu pro hasil dari long principal pen dan long di satu ni pen itu juga decision pen ini President Committee pen ini kita unu kata dengan asal dengan pen lah pen President Committee President Secretary yang lo kalang tim board team tapi tidak sedap itu tu kan itu bisa ekonomi yang deh more than 200 plus dan itu kompon tu miat sambil masih kompon kami ini cuman saya mesej kira lo hema labang so whole non itu sini boleh apir ke non ke jat akan mengklaim tak kolom bunyi akan kena kolom bunyi akan kemudian teknologi akan kena teknologi AI apir ni nang suri dunia tu AI ia perang nang lilut teknik nang lah nasi AI strategi artificial intelligence teknik AI teknik perang lilut teknik nang lah jadi AI teknik nang tu ini tu mana ni mungkin nang so nang itu mah medium mungkin tapi ni kan tu mana lo lilut teknik nang ni lilut teknik tu AI dah ada teknik macam nak teknik jo ini si apa tu mungkin cyber crime dah dua ada di dalam mati mobile ni ada lubang teknik ni apa peta dalam ke parents tu care donde cara pun ada care donde tak ison lo parents tu lapen aku kalau bukan dua macam kerja pun ada di mesin person nak jadi tu si aplik kan rom aplik kan sudah rom aku mah mobile orang kain orang kali mobile orang everything ada nang Google dong lo boleh nang cuma kacau ni kiri lihat orang nang cari dong kita itu non user tu mangke lagi si negatif impact nong dalam roti mangke lo kalau alang cari ke teknik orang cari ni ada belak orang cari dong di satu unit top kiri bang di Mahasau hojai rong amikar Karlitang Rosmita hojai Haryana longpen engineering kacepa undun tang abang philo lapen APSC asatlang ketok dunja phansi chisik bomlo bonda kedamtang vusik ni phai pliar ni Delhi along railway recruitment asatlang ketok dunja phan barlo bonda kopai ke lang no jok kupi ko son pen lo ni kedamtang vusik ni phai kep arni Uttarakhand state along pensi Karlitang Rosmita hojai kithitang abang arpum longpon lo Lapen Karlitang Rosmita hojai kithitang abang arpu maphan postmortem asai klempondo la solam ki aputhak raikom sai ki atumpen ritari bomlo Lapen vosik ni phai kri siarni Karlitang Rosmita hojai akar jong chomrong mi ke padudun long japhan milur kaipon lapen la solam ki along kachirap dun do ana phanta so daga kang sai piwek nangji pusi em tilotoma hasnu pen so dak pen pachinipon ধনশ্ৰী বাহি অকল নহয়
কাৰ্বি আংলং জিলা হওক বা অসমবাসীয়ে হওক বা নৰ্থ ইষ্টৰ সকলোৱে জাতি জনগোষ্ঠীয়ে হওক আজি ৰশ্মিতা হজাইছাৰ যোনটো কৰুৰ মৃত্যু হোৱা উত্তৰাখণ্ড ৰাজ্যত সেইখিনি আমি খুব মৰ্মাহিত আজি তাইৰ আত্মা সৎগতি হওক শান্তি হওক সেই কামনা কৰি লগতে যোনে এই কাণ্ডটো কৰিছে যোন ব্যক্তিয়ে এই ছোৱালীজনীক যোনে বহুত কষ্টৰে মা বাপেকৰ আশা আৰু সপোন লৈ পেলাই ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ পেলাই তাত ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাওঁতে বা লগৰীয়াৰ লগত যেই হওক ফুৰিবলৈ কিবা ঠাইত যোৱা হ'লেও তেখেতৰ যোনটো কৰুণ মৃত্যু হোৱা জকৰণীয় আছে সেই ব্যক্তিক আমি শাস্তি পাব লাগে বুলি আমি কামনা কৰিছোঁ আজি মই নিজে স্বয়ং কাৰ্যবাহী সদস্য হৈও মই সেইটো দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ বহুত সময়ত আজি এই ঘটনাবোৰ পৰিলক্ষিত হৈছে বহুত সময়ৰ পিছত আমি তাই যিটো ঘটনা ঘটিছে যাতে অন্য ছোৱালী বা পঢ়া লিখা ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতো এই ঘটনা যাতে নহওক ভৱিষ্যতত সেইটো কামনা কৰিছোঁ আৰু যেনেকুৱা ধৰণৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে পঢ়ি লিখি বাহিৰত ওলাব পাৰে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে নিজৰ ভৰিত থিয় হ'ব পাৰে সেই আশাতে যায় আজি আমি আমাৰ চৰকাৰেও বহুত কষ্ট কৰি বা কমিটমেণ্ট দি পেলাই উত্তৰাখণ্ড ৰাজ্যৰ লগত যোনটো অথৰিটিৰ সৈতে আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱ বহুত আৰ্জেণ্টলি আৰু বহুত গভীৰভাৱে এই ঘটনাটো তদন্ত কৰিবলৈ আৰু লগতে ছোৱালীজনী সন্ধানহীন হৈ থকা সময়ত তেখেতে উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰৰ লগত যি ধৰণে অতি সোনকালে যোগাযোগ কৰি পেলাই ছোৱালীজনীক উদ্ধাৰ কৰিছে আমি আশা কৰিছিলোঁ জীৱনটো উদ্ধাৰ হোৱাটো কিন্তু কি কালক্ৰমত সেই ছোৱালীজনী আমি জীৱনটো উদ্ধাৰ হোৱাটো খবৰটো নাপালোঁ সেইবাবে আমি বহুত মৰ্মাহিত হৈছোঁ আজি গোটেই ডিমাচা সমাজ কান্দি আছে আৰু অকল ডিমাচা সমাজ বুলি নহয় আমাৰ উত্তৰ পূব ভাৰতবৰ্ষৰ যিমানখিনি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী হওক মহিলা হওক ছোৱালী হওক দুখ প্ৰকাশ কৰিছে যাতে তেনেকুৱা ঘটনা কাৰো লগত নহয় ভৱিষ্যতত আৰু দুখী শাস্তি পাব লাগে মই ৰাইজে যেনেকুৱা বিচাৰিছে অতি সোনকালে মোৰ আশা আছে আমাৰ চৰকাৰ ডাইনামিক লিডাৰশ্বিপ চিফ মিনিষ্টাৰৰ নেতৃত্বত আমাৰ ৰশ্মিতা হজাইছা নিশ্চয় ন্যায় পাব মই আশা কৰিছোঁ সেইখিনি কিবা সময়সীমা বান্ধি দিছে নেকি আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আজি আমি সকলো সংগঠনে বিচাৰি আছে অতি সোনকালে ন্যায়টো পাব লাগে বুলি ময়ো সদায় সেইটোৱে কৈ আহিছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ন্যায় ব্যৱস্থা খুব শোচনীয় ভাল আছে এই কালক্ৰমত যি ধৰণে চৰকাৰে পদক্ষেপ ল'ব লাগে লৈ আছে গতিকে অতি সোনকালে দুখীয়ে ন্যায় পাব আৰু ন্যায় দিব পাৰিব এই চৰকাৰে মোৰ পূৰা বিশ্বাস আছে ৰাইজে সেইটো যোনটো ডিমাণ্ড কৰিছে আমাৰ চৰকাৰে অতি সোনকালে সেইটো ষ্টেপ ল'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে Karbi Anglong BJP atum MEC constituency along mai ingni pongsi kapreka party aratum BJP along chepa ogdon bomlo lason hak thaksi wo signify krisiar nita langpher MEC constituency pen langhin MEC constituency angkang along BJP mass joining amai padupon BJP langpher mondol committee asa hemalong BJP kangdangamai ingni pongsi APHLC pen Congress party pen bangtrok nerge prapliatum BJP along chepa ogdon Lason si langhin MEC constituency ke parlo signar kemalong ta BJP kangdangamai ingni pontusi APHLC Congress ASDC party pen bangpharo phosusi aradatung BJP along chepa ogdun Laso BJP kangdangamai along aluhiaman pen KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Amor Singh Disu MLA Darsing Ronghang MLA Bidya Singh Ingleng Karbi Anglong BJP amai phu kongkyun bang EMs MEC satung chetongdun Pulau deningkan sikit suri ini, kan ciklian dan suri isi lapen kai seri pas pulau te, ciklian pen suri ini
ningkari si suring gora pho lapian ke BA pass tan no pulang te pinsol soto bapat waring warsai claim clear ko suri phok ke bataga ke jo ki piga pikir penceng lo lahayang ton awar sai long nangji pucun nangji pulang te itu government ke do sarkar ke do party long sini tum tu nangji NCC lang tum pari la sopran cekloyo na pran singhasana konsensi long da bang suri alang to aning jikhang nesi lumbajong konsensi bitai filo jon ta kopi ni tame long hom a polling station along APSRC tum nang jon dum lablo lapen ke da soceng genta konsensi along hodak kami angton si polling station gitu alida atom presiden siat tum pinyara ta nang jon erlo Karbi Abirta lansi kangton lo kardom.